دنباش تماشوان هجا دولتا ترک فاشیست ایریشن خای قرکرن لسر تواهی کردستان دوام دکه بتایبت د سه روژن داوی دا دولتا ترک فاشیست باکور روجلات سوریا خسته هدف او ایریش حیا روجا ایرو حیا ویکیلیا جی دوام دکه حیا کوبری هم در بس برنامه ایریش دولت ترک لسر زرگانه و حتی لسر مخموری جی چه بون ایریشن قرکرن دولتا ترک داگرکر دوی دمه دا تایبت چند روز بریا سالوگر کمپلیا ناونتوی ده چه کنسپتی پیکتین لهمبر ایریشن دولت فاشیست ترک هلوستی کو درکتنی هلوستی هزن سیاسی یک کردی ده باکور روجلات سوریه روجاوای کردستان دا ول توهی پرچین چهار پرچای کردستان دا ده چه آسی دا بون لهمبر وی ایریشا بر خدانا گل گرینگیا بر خدانه و خواه رخصن کرنه و پاراستنا جوهری دولت داگرکر فاشیست دوی ایریشه خواهد تایبت چما بناسازی هدف گرد بچه آرمانجه هلوست حکومت شامه امی گشتی وی مجارات وی برنامه تایبت دا بنرخین امی دست به که بخیرهاتن میوان خواه بکن و الاستودیو حوالا زینب مراد اندام مجلس گشتی یا پیاده و بریا سکایپ حوالا مزگین خلیل جیگر هف سرکتی مجلس ریوبر یا هریم فراته و حوالا برز نوروز اویسال پارلمانتر پارتیا چپ آکس که اشرناخه و حوالا لیلا موسى نرى مسد یا مصر و حوالا کردیار دریعی اندام نرلسه ناوند روجاوای لیکولین استراتژیک ویب مرابن دست بک بخیراتنا و حمیه دکم ساغ مسپاس امش جم ودا دست بکن حوالا زینب کنسپت وی ایریشا چنه دسريدا أمو سباس دكن وميناناتن برنامجها درويدن نهي جتمايا دست بقمبلي نفنتوي جو إيل سر ريبر ما ريبر أبو هاتي كرن وحطني في إيرشنا أفنا حمي بقمبلي أم في قمبلي لحمي دولتي قلت لي خد في مسألة دهنن أم وان شرمزار دكن وفي قمبلي بگشتی قمپلو کی گشتی بی یعنی جبر و نوات لکر قمپلو لسر ریبر آپو چونکه ریبر آپو لسر و دولتنی دستلادار و دولتنی قبطالیست تهلیکش خورادیتن دبینن جبر و قمپلو کی ولو چیکرن دخوازن کرده تنابکن یعنی ده شخصی ریبر آپو دا تناکرنا تفجر آزادی و تناكرنا كردا جشتي بكن يعني وحتى نكاجي نودون هيدا وحتى ريبر ابو د زندانا امرالي دايا وبرخدان كي بهم بارتكرن وتجريد اف چند سالن جدا 1015 وحتى كليكان نكا ام بيجن قمبلو بردوام تجريد يعني تجريد هندر تجريد كده زندان هندر كي زندان دا مركانه بليف بكي جبر في دولة تركيا دخوزه يعني تشبكة يعني كردا حمي قركرم بده ونا نبس يعني د شخص ريبر ابو ده نبس كردا تاني بيكاتي قد هرم ده روجلاتا نافين چونكي دولة تركيا ارمانجي كي خايه دخوزه تشبكة دخوزه روجلاتا نافين توي تخه من حاكميتها مثلا بري في مثلا چقا سال دگونا عثمانية ده لسر روجلاتا نافين حكم کرد خوزه تکرا وره و اوی خواب و پروژه خواب پیک بینه وره دوی سالنا دا یعنی آچق دبیجه جی سروکه ترکیه دا بگره جوازیره وانی هندری دا دبی در و دا دبی هر برپرسیار کی ترکیه دخوازن یعنی و سیاست کرنا قر کرنه دخوازن لروجلات ناوین توایی يعني خابكن خدي او يعني سلطان السليم شود روجلاتا نافين ده حكم كر اردوغان دخوازي خابك السلطان السليم ايدودي وبتارزكي ريبازكي قلنا ده ماشاندن دخوازي وي بكي جبر في قمبلو بي قمبلو لهمبري تفجرا ازاديه دكي جبر في قمبلو كي برفرهيه يعني بالصلاجي لقال كرد براستي نها حتى نهاجي لسرلنجا ولا بيايا لتمي صال بالصال ملتي كرد دهركي وشرمزار دكي دبيجي امي السر امي السر بيوبن حطاني ام ربرخا ازاد بكن جبر في ام بيجن حق ايرش
تینه لسر وداره هم يعني روجاوای کردستان باکو روجلاتی سوریه و لپارچه دن مثلا و کلیکه دجی نکا و گوتن يعني نها لمغموره ده يعني اف تفجر لكدري خبر خستن كري ايرش ده حر داره هم لباكو رجلات سوريا هم لباشور هم لرجلات هم دتشيادا الهمبري جريلا دا اف اتشقا اوبراسيون او دكي دخوزت تصفيه بك يعني حركتي لبراستي حافظ 5 سالن دولة تركيا دبيجي ازي يعني اف تفجر ازادي ازي تصفيه بكم لتبالا خدتي يعني بخا ايجو دبيجن بخا تصفيه دبي لبيك يعني تفجر ازادي گشتي بر فرد به خبر خستن کریه خسرانسری جهانه خبر خستن کریه يعني وقتی هم دبین بحثا قمپله حتی نی انظام تفجر ازادی دا اوروبا دجي قتل دكي مثلا الفدرالية روجافا قتل دكي لباشور قتل دكي يعني تشقى بالشرجي كرن شر جبهة جي كرن ام بيجن بهوضاي يعني جويا وبريا جي نكون حركة التصفية بكي جبر في اقا مثلا ايرش تيني فداري جبر لفداري چما في ايرش مثلا حق باكور رجلاتي سوريا دكي چنكي باكور رجلاتي سوريا سيستم جوهاتي افا كرن سيستم ريفابريا خسر جي سيستم كي جنتوا ديمقراطيكا دخازي وي سيستم نتوا ديمقراطيك تيك ببي چه بيني اوي مثلا او ذهنيتي جو كفنا برست اي فاشست اي دولت مثلا قتل عامه بكن اي مزارا بكوجن اي دسلاداريا خو وانا دخازن دسلاداريا بين اي جوجلا قردكن بس كسي يقول دجي وان در نكفي او نو يعني قال مش وان نابن لي اما ايجو سريخ الهمبري وكي دولته تركيا رادكي اي تابي اي مثلا مزارا لبي مزارا بكي وديرو كردستان دجي حتى رجا ايرو قامتي كفن ديرو كده تركو قال لك قتل عام كرد درباس كرنا اي هوا جيتشي دخازي اشتبه في كومبلي كردا تنابكي او يعني قرقرنا كردا بيني وري چاوا ديرو كده قرقرنا ارمنيا هنا هاتن دخازن قرقرنا كردا جي چبكن اللي في دمنا نوكي بري في سالايا چونكي مهلو يعني ملت غورتن و غورتن دنوا جوا كده قالك يوتي چكرن ملت يعني بري كربي لا يعني ميجي وان فابي كربي لال بي زمان تنبي ايرو هر تشت زمان هي موافقه هي دنگه خود دگينن جهانه يعني في نكون يعني كردا تنبكن لايرو وقتني بفي ارشنا دا في ارشنا لسات تفجر ازادي گشتي دكي اصلا ده ضعيف كرنا دولة تركيا مرزانه دولة تركيا يقدر يعني اخفتني كي ما كردا دي انا گشتم تازه تجوا خابكم عين وصدك مثلا امبيجن هم تشتي تنكرن يعني شركي دكي شركي نا اخلاقيه مثلا امبيجن افو جدرونن مثلا لباكور رجلاتي سوريا جديري كده سراسري السنه حطاني الشعبي اللي دخل كدخي لجي خدمته لجي جملات فدي جي دبينه لوي دخل مثلا جي بترول خستن جي كهرباء خستن جي اوفي خستن جي جناتورا خستن حمي بنيه تحتيه دخزي ربك وزته دخيانه وان دخيانه وزير وان هبي حقام فيدان هبي قلتن يعني ريسكر قوامين فلان دريخن وهين حتى ناجي جافي خد دخن دبي امي ايرشه بدن سر باكور رجلاتي سوريا امي تصفيه بكن دبن نافي چدا دبن نافي اشتا تروريست لورانن نظام اشتا باككالي لودرنا اف ملتي باكور رجلاتي سوريا حمي باككنن اف جركشاي ليه اما ايلامك يعني عمليتك دندري انقره داتك كرن بن وي فرصاتي ما باككي بون ولات باريس بنجي يعني او مفضل دولة تركيا يرش بك نعم ما في غتناي اجبر في مرات يعني بدنجي في عالمي دنجي جيهان جي في دولتنا نفنتوي بدنج دمين اوجد بن شريكي في اوي في افكاريات دولة تركيا از فكرم جمع هوالا زينب هوالا مزگين نونجي بخير هاتن صابن بخير دا بندم باش بوي وجبي نيوان حاضر وجبي تماشا سپاس اولا مزگین اف ایرش کمپلو قد دکاره بین نرخاندن شخوا امجد شخصي شهيدين كو دبي بومباران دولة تركيا كو گشتن شهادت ام وان ببيرتينن د شخصي وانا تبوهي شهيدين شورش آزادی ببيرتينن تمام دمه دا جبرينداران را شفای عاجل خازم شخوا يعني وكو تيزانين اف ایرشه کی کنها فروجن دست فکری وکو اپراسیونه کی ای هوایی برفره لسرانسری هریمن با کروجلات سوری دست فکریه
وجه آنی زمان ام نکارنج کمپلویا نهی جود مه جدا بگرن دست یان ایریشه که جدا بگرن دست شخوا برداومی یا کمپلویا نهی جود مه یا کل سر برا با هاتی پیک آنیم بود همان دمه دا بری یا 5 سالان بره دیساجی کمپلویا کی بیرنگی ایریشه که ام دکاره ببیشن بجاهی لسر هریمن گرسپی و سری کانی دیسا پیک آنیم یعنی ام دبینن هر تم دما کو دولت ترک تنگاف دبه یان آلوزی کی جیان دکی یان قیران کی جیان دکی خوازه آلوزی خو یا هندر در خینه دروا و هدف آرمان جا خوازاتن شخوا ج دسپیک کمپلو اکود 1998 دسپیکری تعینی دروکا سروجن دم دیسات که 25 سالی آخوا و چاقه دا خواست کشته سیستم کی دموکراتیک سیستم کی کویدی خوازه داویل سیستم دیکتاتور داویل سیستم دسپوت داویل سیستم نجات پرست ینکو لسر خوینا گلان لسر کولک کرنا گلان لسر بندست کرنا گلان خاطردن جیان کرن و دستلاداری خواه بدومینن ببیرنگیشتا ریبرا پوژه خودی پروژه کی نتاوا دموکراتیک بو خودی پروژه کی لدجی سیستم دستلادار لدجی سیستم دسپوت کو سیستم کی خواستری دموکراتیک دا بود دست پیکرن و اونا جه خواست شخوا کمپلو کدایی دست پیکرن نه جوت مه دا یعنی هدف و آرمان جن کشته و داویل به سیستم دموکراتیک بینن لی برواجی و مدید یعنی پشتی و تبگر آزادی بهستر بو برفرهتر بو اشتا فکر و فلسفه ریبرا بو بلاو بو نهاشتا سیستم و ریبری و خواستر که هر کسی شخورا دناوا به سیستم دا تواهی پیکاتایان دناو دا جی خواه گرتیه یعنی ام دکارم ببیجن سیستم کنها تجیان کردن سرانسری با هریمن با کروجلات سوری نه تنش بوی خلکن یان پیکاته کرد جبوی تواهی پیکاته هریمه چه پیکاته کتوه درکه دا هیا یکی تیو کی کتوه درکه دا هاتی آبا کرنه تواهی پیکاته به کردین خواه به عربین خواه به سریانین خواه هر کسک با پروژهش خواه را اساس گرتیم سر وی بنگهی خواه برای خستن کرنه جبوی و یکی ام دکارم ببیجن شته بردوامی خلکین یان ریسکین کمپلویا نوونتویا کل سر ریبر آپو دان دست بکرن و هر کو تنگاف جیده بن مگوت یعنی تخوازن شته آلوزی که هندر دا چه بکن تخوازن شته به سیستم و ریبری خواستر تنه بکن به هولدان این بیرنگی که بن ری شته تخوازن چل تبگره که تمنه خواه 50 ساله 50 سال جه تکوشین و شته برخدانی یا بیگلی جه تکوشین آزادی 50 سالی خواشتر تمنه خواه بو 50 سال یعنی امتکارم ببیجن 900 سالی یک در باز کر اجبوی به تفگره که او قاسی دنگ ودانک چه کر او قاسی امتکارم ببیجن انسان پیدا هاتن گریدان او قاسی انسان این که فکر فلسفه ریبرا پشخارا اساس بردی پاریزنامه این ریبرا پشخارا اولا مزگین گروه با پیلان ترکیه تنیه ویا دنگ نوتا من ببور اینجا از دوباره بکن پرس خواه و گوت آرمانش تنکرنا ریبریا خسر تفگر آزادی پرسا من اوه اف پیلان ترکیه تنیه لی هیزندن جد نووی ده هنه زاتن شخوا مدنا و نرخوندن این خواهد مگو بردوامی ریسک این کمپلو یا ناف دولتی یعنی دنا و گلک آلی جی خواهد کرن یعنی اینها اپراسیونه که بیرنگیه که هوایی که دهندری باکو رجلات سوری دا برنگه که برفره و برنگه که ام دکارم ببیجن تواهی بنسازی و حریمه بکه آرمان جا خواه نپیکانه که بی دستوری هیزن نابنتوی یان او هیزن گارانتور یان هیزن هگمونیک نممکنه که بی وان ایریشه که جی پیکوینه یان بشکل جوار تقاندن البته بردوامی ها کمپلوه که هر کسی که تیدایی بش داره دیسا وکو کنسپت که به همو عالی لبرانبری اشته سیستم و نتو دموکراتیک لبرانبری خواستریا دموکراتیک لبرانبری اشته خواستریا گلان لبرانبری آزادیا گلان لبرانبری آزادیا جم بگیشتی یعنی اجبر که دزانن یعنی ادیش هر کسی را هات اثبات کرن لسر روی عرضه که اشته و پروژه ویب خورا داوی لسیستم دسپوت او سیستم هان دستلادار و داوی خورا لسیستم هان دیکتاتور بینه و داوی سیستم دولت نتوان بینه جبر که آلترناتیف خوشیه آلترناتیف اشته و سیستم هان دولت نتوان جی نتوان دموکراتیک که تواهی نتوان دگره دست فال سر اساسی
که هر کسک به باوری آخوا، هر کسک به چاند آخوا، هر کسک به دیروگ آخوا، بلندری اردنگاری که دا که هر کسک به باوری آخوا و به چاند آخوا تبلیغ سیستمی ببه. سیستمی که هم دکارم ببیشن مگود بو مدل که یعنی بو نمونه که جوی تفاهی هم پیکاتین هریمه هم دکارم ببیشن به طایبت دبی دم و داوی دال سویدا دم که ام دکارن ببیشن سر هلدان نوان عسیان نوان جهاتن چی کرن لوی در کشی بانگا سیستم ریبری خاصر دهات کرن یعنی اوجی ام دکارن ببیشن اوجی بردوامی تکوشینو تکوشینو نوزدی تیرمه یعنی بردوامی شورش و نوزدی تیرمه کل سویدا دیسا جاره کردن و الدرع و الگلک آلیدن و هر کسی که دگوت ادیم سیستم نجات پرست، سیستم دستپوت، سیستم دستلات دار، سیستم هانه کفال لسر خوینا گلان ددن جیان کرن ام ادی سیستم که بیرنگی قبول نکن ادی ام جیت قازم بخواسری آخوا سیستم که لسر اساسی شتر ریبری آخوا سر سیستم که کتی دا جن هبه بانگ دکرن ادی مثلا وی چارنوسا مجی وکو چارنوسا عفرینه به چارنوسا درن دیتر به جبركو خويايا يعني هيزن دسلادار و دولت ترک به طایبت لحر درین کو هم دکارم ببیجن کو داگر کری مدیتیش گوهرتنین دموغرافی جشت دسلاداری جکشتن جویران و شتالان دیتر تشتاکی دیتر نکریش بوی ویا که وکو آلترناتیف وکو چارەسەری اشتا سیستم ریبری خواستر نها بویا بنگه کی اشتا چارەسەر کرنا کریزا سوری تواهی یعنی نه تنه جبوی گله کرد جبوی تواهی پیکاتاین هرمه جبوی تواهی ام دکارم ببیجن او گرساین بچوچی که هم پیکاتاین هانه هندگایی یعنی اید به درکه دا به سوریان به ارمن به هر کسی کتبه درکه دا جیان دکه جبوی به یکم دبینن براستی جی بین دمین داوید اب طایبت ایریشم پر هوانه لسرانسری باکور رجلات سوری هنه اولا من جی آنی سر زمان به طایبت بناسازی حریم تی هدف کردن بر کو دزانن یعنی براستی چقاس ایریش هاتن چی کردن چقاس خواستن شته گل قرب بکن گل تنه بکن یان گل دوری بینا وان خل دیتن کو گل کی خودی اراده به جاره خازن شته داویل در فتن جیانه یعنی گل کی ام دکارم ببیجن پیوستی نوین جیانه ج پیوستی نوین کو ام دکارم ببیجن تشتن کو پی دبارا خاط که یعنی ج پترولا ویج آبوریا ویج نانه ویج تشتن هانه کو پی دبارا خاط که اوزا تنشقات قانون نوبنتوی دا و دزاگون دنیای تبایی دا جی یعنی به همه سوجن شرن هر کسی که جلی تماشا دیگه یعنی نممکنه که کسی که تماشا نکر به کدوات چند روزان دا دوا سین روزان دا جبین جمعی دا کچه لسرانسری حریمن با کرجلات سوری پیچه کرن کش دیر که دست بگیری حتی کوبانی حتی چه شکوا یعنی روشکی که کاوسکی که تیدا جیان دکه فلاکتی که تیدا جیان دکه دی و حریمانات تیدا مثلا درفت جیان تینا قد کرن یعنی جیان لی تیرا وستاندن جبر که دی گلکی خدمت خاطر سکناندن یعنی هر تشتی خاطر خراب کردن ابجی سوجکه یعنی بله ام دکارم ببیجن هر کسی دناب داجی مثلا بریاوی از دکارم ببیجن دیرو که دمین بریاوی دمین دریج دا مثلا هر کسی امضا کری که نوبت گلکی تش درفت نوی ای جیانش پیوستی نوی وره خود کردن یان جی وره بی پار جی وره هیشتن پس بوی به یکم دبینن لسرانسری حریمن باکور رجلات سوری لسرانسری حریمن لبه درکین ها هیرو براستی قیرانه کی پرمزن سوجن شرطن کرن لی همال برانبری وی بیدنگی اکجی تجیان کرن و کو پرسا وجی جی پیشی دا و پرس کری ام دکارن ببیشن افتشتین کو تینا کرن بردوامی کمپلون از جبر کو دزانن گلکی کو خودی فکرکیه گلکی کو خودی فلسفه کیه گلکی کو ادی بویه خودی اراده گلکی کد خوازه اشته ببینا خواه بخواستری خواه گلکی کد خوازه بناسنامه خواه لسر چاند خواه لسر اردنگاری خواه لسر به جیان بکه یعنی گلکی دی که براستی گلکی دی کش دستلاداری را دبیجه نا جتنه کرن و تصفیه کرنه را دبی نا گلکی که دی براستی جی گلکی که خودی میراسه که 50 سالیش تکوشین و برخوادانی یا آزادیه یعنی برخواد انتقار ببیجن وکو خلقه که شوی برخوادانی و تکوشینه اینها که برخوادان قلبه در که تی کرنج بوی ویه که ایریشه که پر
تایبت ایریشه که توپیه کن و تواهی وان آلی نابنتوی دیده هنه تواهی آلی دستلاتدار دیده هنه جبر که مگود جی یعنی براستی جی آلترناتیف با سیستم دستلاتدار اشته سیستم کی دموکراتیکه و هر تم جی مدیته یعنی دیرو که دا جی هر تم دم سیستم کی دموکراتیک در کتی هر تم آلی هون دجبر آلی هون دستلاتدار خواسته نه اشته وان سیستم هون دموکراتیک فکر ببن اونها جی وقت آنها دیسا به دیروکی را یعنی عینی به دیروکی تجیان کرن که سیستم کی دموکراتیک در کت یا روله سیستم کی دی کد بیجه ناج بن دستی را ناج جت نگرنه را از هبم و از سر آخا خجیان بکن جبوی به یکم دبیجن بردوامی کمپلو کنها تجیان کردن و پشتی سه روز انتم دیسا ام راستی و سال وگرتن که 25 سال انقدر تمام دکه که به کنسپت که گشتی تباهی عالی بونه هفکار بونه شریک جبوی که داوی لسوا سیستم دموکراتیک داوی لسیستم اشتباهی دموکراسی که هم تیدا جیان دکن و اوجی ریبر آپو پیشنگه وی بو ریبر آپو ریبرتیا وی دکر ریبر آپو ریخستن کرنا وی چه دکر پرسپکتیوی کی وی هبوش بوی به یکم دبیننشته د شخصی ریبر آپو دا تباهی گل هدف گرتن تباهی بیکاته هدف گرتن سیستم دموکراتیک هدف گرتن جبوی به یکم دبیجن بیسا جاره کدن هر کو کمپلو نیز دبه هر کو کسال نگری کمپلو نیز دبه جاره کدن اشته پلان دولت ترک انقر کردن و تالان کردن جاره کردن هم برفرهتر دبن و بریا 5 سالم سجاره کردن جی از دوباره بکن بریا 5 سالم به دیر انگی سجاره کردن به طایبت خواستن در ناوا گلن عرب دا و کو گرس پیش برکو حریمه که طایبت بیکاته عرب در نابداجیان که سوریان در نابداجیان که همان دمه در سری کنه که اوجی گلک بیکاته تیدا جیان دکم طایبت گلی سوریان جبوی به یکم دبینن یعنی نه هدف و ارمانش تنه یان گل کرده هدف و ارمانش تباهی بیکاتین هریمنه هدف و ارمانش پروژا نتوا دموکراتیکه پروژاش دبراتیا گلانه پروژا بیکاتین که هر کسی به چانده خواه به اخلاق خواه به پاوری خواه به ناسنامه خواه دبی در که یکی تیا که آبا بکه اشتوا هدف آرمانجش بوی به که ایریشه کی پر برفبره ایریشه کی قرکرن استراتژیک کنها لبی در که ده مشاندن که تباهی عالی نابنتوی تیدا جیه خواه کردن. بله جگره هف سرکتی مجلس ریوبر یا حریم افراته هولا مزگین خلیل امجمو باشداری و سپاس کن. سپاس شبوی و وجود دیوان سپاس باش. هولا زینب انواگر جام و شخا هولا مزگین چی گلک نرخاندن کر نهال الدنيا گشتی گلک پیشکتن هنه یان لأوکرانیا جی شهره افسال نیوکه لأذربيجان أرمينيا شهره بلوك زيادة دبن ناور چین و امریکا دا جنا کوکی هنه یعنی گشتی جبو دنیا یه سیستم دیزاینه که نوچه دبه اف ایرشن دولت ترک فاشیست نه تنه به ایرشن گشتی ایرشن دولت ترک سر تباهی کردستان و تایبت سر ریوبریا خاصه با کور روجلات سوریه دا دناف وانا دا گشتی دا مرا چاوا دکاره بنرخینه نه یعنی اصلا دا مرا کنه بیجه بشر سیامینه ای دنیای حرب عالمية أساسية أبا بلكن يعني نوكي بريفي صالة قوتشوا دربكي جبهة الحمد دفر فاكرن إنه بالطرز كينو رباز كينو فذكن أصلا ده يعني جشتيجي يعني الدنيا تماشا دكي شركي جهانية مثلا أم بيجن إيرو دودا لغزة ولا خبدا أفجي الشارع مثلا باكروج لاتي سوريا فدري مثلا بريفي لكركوكي مثلا نهال اوكرانيا تاغوت يعني هند بيجن دبي تفجيرات دمازنه اوكرانيا دوارن كرن شركي دجوار هي مثلا تايوان وامريكا نوبر امريكا وچين دا لسر تايوان هف تهديدات مزن هننبا هوا بيجن في صالي دخازن چبكن دخازن همو سيستم الدنيا اذا بقرن غورخا سيستم كي اكي افا بكنا دولتين قبطاليست في دولتنا قد صلات شما يعني مثلا پشتی 100 سالی پشتی دامازران کمر ترک 1920 شاید چند روزادن سالی خود دوام تمام دکه اف سیستم کو 100 سالی چما دهازن ها بگهرن والاتی وی سیستمت کدای ردانه یعنی چما سیستم جهانی گره که بگهارتن جبر اف سیستم يعني وكيد بيجن
يعني في سيستمني جناه ام هي وك عرب دبي مكان في الرواح ارتقنا يكون جورتن وجورتن شبكن واب سيستم ارتق تيرافي قالي نوكي ملات بمليارة كتي تليارة يعني هي ملات دو الدنيا ده جبروي ملات توعية بيه نملات وكي بريفي مثلا حضر ناس بيستو سيسيا ده ملات توعية بيه ملات زانا بيه يكتي قالان تشكرن حسكرن تشكرن مثلا ملات ساري خرادكي تشاله مثلا دو الدنيا ده مثلا بري سيستم درد كمان چنكي في سيستمي گوناكا ده دسته فانداي سيستم سروب ده پارازنامه خادج ده بيجي ده بي سيستمي گوناكا آفا کرنه اف سيستم فلش كرنا يعني ملت زوا كرنا ملت جي چاندي دور دخن ملت شر تيبت برك خستنا ناف جواكي مثلا ملت ارتق نما بفي سيستمي رقاني ببيك چونكي يعني امبيجن تشتكي يعني انسانت يعني چوا مره نخوزي اخفتني جرام بكي شركي پر باخلاقي تكرن مثلا دماراتي چه دكن تكوني بيجي فشر مثلا نو كان بيجن مثلا تفكر ازادي جو قصل 5 سال هي لمبر تركي شردكه روش كي شو دمارات كريه دمارات مثلا جيواني ابوري ندايا جيواني مدنيا نخستيه مثلا قتل عما تشينوكي مزرو تشينوكي هذا فقط شيء او نيجو لسرد الصلادري لهمبري ذهنيات دولتي تكوشين كده ويجو حتى ارجدك دفاع عن النفس يعني دفاع عن النفس اخذك ودعوه ازاديه اخذك دعوه ديمقراطيه ديك مثلا دوله تركيا شو معها ارشتيني بغازي كيماوي اللي دخل بتجسي لحي تكنيكي بيشكتي دو دنيا داي حميل سبت بقرا ازاديه داي ماشانا لحميل سري كردا داي ماشانا طيب نجي كده دقتنا دن ماشانا نفبر اسرائيل وفلسطين افو اوجي سر بينجس شيستاليكاتي حتى نكو مثلا يعني تشتك وتردكي اسرائيل سري ونكري انا كم باراستنا اسرائيل چونكي شركي يعني ما في مروفا حقوق الانسان في الدنيا ده التنين عالم فيها كي نوبينه مثلا قال لك دوله جي دبي ما في تركها هي خبا بارزه طيب صار شبنجهي يعني ايه حقسز كرنا حقلي ايه حقلي كرنا حقسز مثلا نكو تركيا نكو بتشسي فتي ارشي في داريدك اما في بيجن وكي هفول مزجين قتي دولة سوريا دنجي قانينا بالتدبيج از هفول سوريا ام سوريا كي سوريا دولتكن دنگه خور ناکه روس دنگه خاناکه ایران دنگه خاناکه امریکی دنگه خاناکه مثلا وکی گوتی عالم قد فداری دا یکی دنگه خاناکه دیمک شریکه بیتشتینه چونکه اونجی سیستم شو خاطر ترسم پیش روجه اوجی ورن کرد جبر فيدا يعني افنا بدنگه خاطینه و شر دکن افده افنا دخوازن ملت ارتا قیشمار پربیه نکنن بر بری في بجالي بالريفا ببن دخوازن چه بکن اجمارا جواکه يعني بتبن في سلاحنا ده سلاحي خددن شغلاندن تكنيكي خددن شغلاندن ملت قتل عامة شيء كان. هلا زينب أمي ورنسر مجاري هيزن نافنا تبيز جارك دم وجرم جوا. هلا ليلى هونجي بخير هاتن. دنا بخير تبي يبار باش جبوتا وجبو ميوان وهركسي مقدارتك. سباس. والمصرنا هالوسط يادا دنگ بدن في إيريشن سرباكور رجلات سوريا لمصر تايبت وللجهان العربي چيه؟ يعني بيغومان بشتي سوري وغيريا كومكار عربي بهتري خوا حما آلي برنجي ويك سيستما دولتا أو ريجيما لسوريا هي بويرنجي بهتر ليتي ميزاندن وكيدن ام جبيرنا كان ضاوي تيكلين هم دولتا ترك وعلى الجهان العربي جي هناك بيش كتير وك هركز تزاني يعني او برز جريك وخلافات نابر واندجي ناكوكيهين بردوامن لي آلي ابوري او بي اساس جو تيكليوان بيش بكيفن ام تكارن بيجن پیواژویا هایی کو نیزکاتی وان جبو کریزا سوری وقت دب نافکرن مسار عربی و هر ماها ام بیجن تیکلی وان ایگو دولت ترک و ویداویه پیش کتنه او دبن سادم گو بیدنگیه کی مخابن هيا درباري اب ايريشي جو دولتا ترك ايجو لسوري دمشاني وبتايبات الهرمي باكرو روشلاتي سوري نها وكي زاين يك سدم سركه ايجو ذكرنا من بيجن جهان عربي برامبري ريجيما سوري هيا ان غير دولة عربي كاربن هندري سوري دا خبجي بكن
هێزن لەسەر ئاستا هەرێمی دوور دەکێم بکەن لێ مخابن حتا وەک نەهاژی ئەف هەڵوەست و ئێریشên دەولەتا ترک ئاداگر کرد باکوورە ڕۆژهەڵاتی سووریەدا دژی ئەو ئارمانجا سەرەکە ئاگۆ vekirina دەولەتê عەرەبî ji bo rejîma Sûrî lê em bêdengiyekî pir mezin li vir tê jiyan kirin. Yani هفته گلانه دا اسد و حکومت شامي وگراندن کمکار عربی اساس نه وگری وگراندن لی د پشتی يعني پشتی 12 سال سوریا وگری اندامتی خواهی کمکار عربی ویا ده هلوستا دا گوهارتن چه نکر يعني بریا که سوریا وگرین کمکار عربی جی لهمبر ایریشن دولت ترک توا ایریشن سر آخا سوریا بیدنگی که هبو دنابا حکومت عربی دا اونها جی همان بیدنگی دوگهره يعني مادام کو سوریا وگراندن کمکار عربی و ما في کمکار هیا کو مداخله و دستوردان هنه که روشه بکه لی اف گوهارتن ده هلوستا چما چه نبو يعني نها جبو ام تام راست المجاري السوري فنجرن نها وگرنا وان جي كومكار عربي رن چارة سركرنا كريزا سوري جبو ام باش في زلال ناصبكن يعني عاد دواجي جرك ام ذهنيتا دولتي هي ناصبكن اف دولتي هي حمي بن بيك سدمي سركي ام فيجي جبيرناكن بالرغم انه ام ناكوكيواني برمزن بريجيما اسد بخوره هي اللي او ترجيحي وان جرك ريجيما اسد بمينيج برنو اف دولتي هي دخوازن ريجيما نعفندي وري باراستين و مسوغربي جبر به هاوي هلوستي وان برامبري تشتي تكرن نادن نشاندان يعني جي بدنك دمينن جبر انه قرامورن هلوستي ريجيما سوري بخوشي تهلوسنا دايا حتى وك فيكيلي غور اوقا اريش واوقاس لسر سوري تيما شاندن لي حتى انها ريجيما سوري جي بدنجا جبر فيك از دبيجم اف دولتي عرب جي فقط يعني حكومات شامي سوريا بوزونه كي برلاوازده از وای نجم پاراستنا حكومات دبيجم يعني از روشه ولاتن عربي دنرم تايبات مصر سعوديه امارات وانا دبلوماسيه عربي سياسات عربي وانا دمشن وغرانيا كي وانا الهرم هي يعني انها مصر والسعوديه وامارات بوزيشنا كو او تدا كاغذ دستوانا دا بسوريا را مقايسه بكن بلكن تام نجي خدبه تمام ريجيم بروسارا بايرانيا را الهفدك قالك لاواز بيه فقط اف حكومتي هي حتى ناتشما دنك خناكر يعني نا قافسي كمين سوريا هين كرسية ويد مجلس الأمن ده هين دولتك وك رجيمك شرعيتك وين ناف دولتي هي قافا يكمين جوي دولتي تخصن جرك الوسطك جدي برابري داكر يعني دستوردان دولتي تركت به ورجيم سوري بربرسي كمين غوروشا سوري هيا في استجرك ام فيا قد جبيرناكن جبو دولتي عربي راستيك هي جرك ام فيجي نصبكن حتى انها اف دولتي عربي وفقرنا وان سوري جبوكم كار عربي جي تب بروجي عربي نين جبو ريفبريا هريمي تشتد ناف دولتي عربي ده هي منافسك هي امكارن بيجن شركنا بروان دولتا ده هي كي ريفبريا هريمي بكي لامات بيجي وقت بروجي لسر عردي وكاربن وك وينا وك في بروجيان استراتيجيه كي وان دمدريج بو هريمي هي تنيا جبر فيها كي جي بهالوستبون نشان تكرن لي وك من دست بكيجي اني سر زمان برجواندي قاوا يكمين لبيشه چما بيدنك دمينن وك ايرو حتى حكومه عربيه هي تركيا د سوريا دا سرور به د عراق دا سرور به د ليبيا دا سرور به وانا مثلا طيبات ليبيا سنور مصر دا يعني سرچه اساسی برجواندی حکومتان چیه يعني هركز 400 سال داگرکاری عثمانی دیته يعني اف حكومات شماش في منطقه نارن كو بهزبونا تركيا وداگركاريا تركيا اگر فرابه به الولاتن كومكار عربي او خاطريش بوناش بينا ما مصر كيم ديت شارع اخوانا ياكو
دولة ترك دستك ددن و حيروجا يروجي دستك دده يعني بيقومان فكرنا تركي الدولة العربية تاني درجة هرواجي أفريقيا درجة بجد بهاري داوي أو لفكرني نابر بشير وأردوغان دي سودان درجة كرن بري تندروجا كي حفتر تركيا أو لفكرني هان جنوه فكرن يعني دولة عربية بيقومان زراري وانج دولة تركيا هيا وبرفرهبونا لسر برجواندي او لهي نتويا وان دولتايا وقاوا من دسبيجي اني سر زمان يكج انجامي وگرنا سوري جبو كومكار عربي دكار بن دسوردان دولة حريمي بتايبت ايران وتركيا دي سوري دا لاواز بكن اللي تشني سركها نجرك أن فيناس بكن حتى أنها يكبون كيد نف دولة عربة دانين برانبري سياسة ودسورداني تركيا جبو دولة جهانا عربي عدد واجي وك من أني سر زمان تب بروجيكي عربي استراتيجيك جبو ريفبريا هريمي تونيا بيشا روجي دا هر وهاجي ناكوكيد نف دولة عربي دا وشرقو هفدو تين كرن کی کاربه ریوبریا هرمی بکلی به استراتژیه کی زلال گوهی افهمس هدم کم دبن لسر هفدو گو هم ایران هم ترکیه لسجوان سدمه هی او عرض زمینه گوهی سود بگیره و کاربه دست وردان خواد هرمی ده زیده بکی انها حتى انها يك قافي هاتن آفيتن قاشو قاربن دستورداني تركي دهرمي او دولته عرب ده كيم بكن بهفدورة او تكليه خو نوكرن ليش بر انو تركيا جي سياسته خو دستوردان خوش دولته عربا خوانان ده باش يك قاف يعني جي امكارن بيجن زمينه گو تكلي لسر بين آواكرن ومشاندن آلية ابوري تاني بولينا كوكيان سياسي حتى انها هنا حتى انها اف دولة عربي افرو شاهيد كفي خدمتا سياستا دولة ترك داگر كر وجبر ولوجي ام دمينن اف چند روجا ريشي لسر سوري او اف ريشي گو دولة ترك دبي ذاتا لسر يك ارمانج السركة وعرب حمس سر لفدكن بجن گرك اخا سوري پارچنه بلي اف تشتي دولة ترك كي پارچبونی سوریه لی جبر وی کی جی بدنگن تکس هلوست خو نشان ناده و تکس دگاواجی پیش دنا اوجی و ریل پیشیا ترکیان زخت کلی سر ترکی ناده مشاندن گو کاربه دسوردان و ده سوریه ده بید عراق ده بید لیبیا ده بید پیش روز سودان به و هر وها هناك راپور درد کوین گوت دستگداینا گود ده جبو اخواني ديامن دا وهروها هرمندن جبر في كي اف حمل مقارن في تابلوي بنرن امزان بن تشمام بدنجيا دولة عربية همبر دستورداني وسياسة دولة ترك ادا كركر سوري به ولا دولة دن عربية هاي اول ليلى ما بحثي وكر يعني مجاري هالوسن رسمي هلوسك خلقن ودار تايبات روشنبير اكاديميسيان جن لو داري يعني بلكي او قال هلوس حكومته خنا راضي بن هلوس قال مصر تايبات وقال عرب قاسكو دانستاني واتشيد بن قاسكو مند شوبين هلوس وانا تشي يعني انها هالوست ام تقارن بيجن دبش جواكي هنا افدمكي دريجة هناك آلية اسلامي ايغو باندوري خلي سر جواكي كرنا وافكسي هان ايغو اردوغان وك خليفه مسلمانه دبينن وجبربيه كي اف بارچيكي جواكي اول اساس دگري نن تو اساس دگري گرك ام فياجي باش ناس بكن كم كاربن جواكي خوشك بنرخين لي بشكي مزنجي هيا بشتي براي مسلمان هاتن دستلاداريه بتايبات من مصر او پیک آنینه گو دیجی گله مصر کرن و گلک تشته خراب دجواکا مصری ده هاتن مشاندن اونا حمید دیجی
حمس سياسة دولة ترك جو دي جهان عربي دا دكين وراستيجي بشكل مزنج روشنبير وسياسة مدار و ليكولنفان وروش روجنامافاني جهان عربي ديجي فان كرياري دولة ترك جو تي كرن لي ام باش ناس بكن جريك ام دفردجي هروها تركيا دريا امور خورا دريا را غاندني را قالك جارا ويني نا راست گهشتيا قال افجج متى خواستن افيا چاوا كاربن راستيا هي بقالي عرب را دها باشتر ام كاربن بارفا بكن وام راستيا في سياساتي ازوان بدار ذاتا هبلا ليلى يعني من وكو مسد الودارات خابات الدبلوماسي الهمبر في إيرشا هولدانك ويادا جافن و هنا وهابن دم بيش اگر كوببن من بكارم وانا مرا باروا بكن يعني جبو ذاتا حرتشتيغو ام تكارنج آليو خواه بكن بكسايات را ديتن بي بوار جيوين بي آگاهی دستی مده هنا چه دستی مده های ام واقع سارا پارو دکین و ام خودگیین هر کسی دجواکی دا و لسر روشا هید سوری دا بگشتی تشتات مشاندن و بتایبات شهلا دولت ترک داگر کربن. بله نونرا مسد مصر هولا ليلى موسى سپاسیوات کن. سپاس خوش. هولا زينب جاره کدن ودگرن الجمعه و بحثي دسبيك اخفتنا هذا بحثي كر وقلت اف ايرش لاوازيه دولة تركتي انها مجاريك اف چما و نرخان نيكوسا كر السرچه اساسي يا ديامين صالبوري داجي 2022 دبسي مجداري داجي ديسا هفته و 2 ساعت ايرش هابون ديسا ارمانج سازين غزمت گزاري شخهر ايرش دوام دكن اما دسال داويدا تكتيك و ريباز هاتا گوهارتن هدف جي هاتا گوهارتن حمید بارمانجا قركرنا اما تكتيك تي گوهارتن دولة ترك فاشيست يعني في سال داويدا چما ريباز موسى ترجح دكه دولة تركيا جوفي إيرشنا جودكي أصلاً ده دولة تركيا نأخذ في شراب بدوي يعني بدوي به لسر شراب خد عمري خد رجدك و يعني جعل مراد بيجي و أزامم و أزي بكمج يعني مثلاً نها مثلاً ده أخفتني ما جيشت كده كي ده أخفت دولة تركيا إنه بدنجي عالم يجبوشه چونكي يعني دولة تركيا نهاج نفخد طبيعي الترسي شو ما الترسي يعني ما جو مسألة أبوري دارو اللي فقط يعني أز تشتي يعني فهم كري أف يعني تشتني جوات كرنا نفخة يعني جشر كيني كي سبادة ببلاد بالسري ويدا بالطاقة جبر في حمد دفر ألاني رجلات نافين دكيشر إكيد شو كتي نف أو كتي بطاقة كي خد شوش في بطاقة درخينة وكانش الدولة تدندك بالتهديد بفي تشتني خد نف خد بحذر بلكي متحذر جاي برورده دكي بشني حردري جبر في يعني مختم دبيجن يعني عالم جبو مصالحي شنو يك ناخذ في شرنا ودرباسي ولا تدوان ببه جبر في دنجي خب بيتين يعني كي دنجي خراكت يعني تهديد اردوغان هنن في مليدا دولة تركيا جبر في أذربيجان يعني دنافا خدا يعني نقاد تركيا ده قريزة كي نورمال هي قريزة مثلا جواكي ده بقرة ده أبوري ده بده ده عسكري ده بده ده حتى رضا يعني أما مثلا بفي قريزنا كي خد شو خلاص بكي و إشتا شرفة كي عالم جي أوريكاريا ما بكي جبو في قريزنا خلاص بكي خلاص سيرفي شرنا خد دي جيان كرن وعمري خد درجة كي أذربيجان جبر في يعني أذربيجان يعني حقا إيرش وحقا يعني وكي كنتي مكثفتي يعني نن نورمال تيكرن يعني مثلا بيستو يعني دشاري جهاني يكيد تيتا بلكي في دمارات شين هذا بين يعني هذا دكي مثلا تشيلو يعني بيستو 4 ساعات غير تشيلو حي ساعات ورا حميد شيء جو خزمتي قال او بكي شما في تشتيدكي او دخزه مثلا موجود يعني دولته يعني سياستي جناقات مشاندت سياستي كخرجه دخزه ديموغرافيه بقرني واصلا ده ريك لبيشي كشبريه بكي في ملاتيكي طرس تاخ نوفا جواكي مش تفا ريفابريو نكون في قالي بريفو بابي جبر فيدو دخزه في قال جي طالام بابي يعني جبر في يعني دولته تركيا في دكي وجي سيستما جو ما افكري قال لك
كيش في سيستمات الترسي يعني مثلا نكو ام بيجن باكور جلاتي سوريا تشتك حتى نكو نايرشك بري تركيا شما هقا جخاد الترسي ديمك يعني مسألوكي أودولوجيكي مسألوكي ريخستانية مسألوكي سيستمية في سيستمي جلسرخو تشتي وكي دولته تركيا خطر السرخو دبين التنية چونكي وقف سيستم باندور دكي يعني دبينجي باندوري باشور دكي حتى باندوري يعني ملي سوريا جشتي دكي مثلا نكو السويد ده چقو انسان راتبي مثلا هو بي تقريبا 25 جرو دهبي ملات راتبي دبيجي ام في سيستمي نخزن ام سيستم باكور جلاتي سوريا افكري ام سيستمي دخزن دبينن ام سيستم باندور دكي باندوري سوريا جشتي سرانسل سوريا دكي باندوري مثلا باشور دكي مثلا سبب بلكي مثلا ده ايران ده مثلا اوجي تفجرك لفكايه يعني افنا قشتك كاتنا نوفا لفو تفجر جبال بها حركز دخوزي الشربكي للسبب الشري يعني قول مصالحي خواب ماشينا مثلا كم دبيجن ناكو قول مصالحي مثلا دولتي وكي امريكا دبيجي دولتي كي هيزكي ما زنمنا شو ما دقيق لي خص مثلا ايه خص يعني الطيارة خصت نيزيك هيزا ويبي هي خصت طيب عجبي وانه قصرا دفتريتا شو ما بيدنجي وانشي دتني وقت تيجي جو بي اتفاق بيت تنسيق هاتين تنسيق في دولتنا قشتك ايه روساجي برايا ايه التحالف قشتي يعني نبيج امريكا ايه التحالف وانا قشتي هي دا قصه ني راد كان يعني خبري وان جايه دولته تركيا بالتنسيق نكون الطيارة الركيب بدستور نتانه بتنسيق بدستور بلكي نتانه بتنسيق أري يعني بفيت اشتنو قشتكي يعني بهفضل إيرج دكن أجبار فيت بيجم يعني للسيرفي يعني خطر دبيني تمي دخوزي اشتا للسيرفي دا صلاداريا خوبي وقرقرني تشبكي يعني وكي دبيتش حمي ملت بن ضغطي ليدون وكشتني حمي اشتنو كو تركي دبيتش غيرك زمانك بي غيرك آلك بي آخك بي فايا حمي عرض الدنيا يعني في ملتي جيش خرب يعني لسر جيان دكي فايا اردوغان مثلا دبيجن ام ديمقراطيكا افجي دحزر حفظه حتى نكون دحزر بيستو ام دكرن بيستو شورا حتى نكون اردوغان عجبي يكي دن غورتن وغورتن شما تنه شبكه كون ديمقراطي او انا كنت بيجن ملا اسد بنا الى الابد او بها الى الابد يعني في اويدك يعني في ارشي وشتي حقوق كده دخوزي اف سيستم جو ارترابه يعني به ها مثلا ام بيجن دملي دتشودجي ارشك تكرم بورنكون بالنوفي وانا ده لفداري دخي ده بيجي اشتا حمي بكاكالينا حمي ذهنيات ياك اودولوجيات ياك ازي شاربكم ازي تنبكم والتهديدات جي حروكه فدقي وفي جواي ملات برا في هري ملات كي كلاري ملات عالمي ما قلت ما انا قف كده قلت يعني ده شوبين العالم حمي ده فري بين الشر يعني يقول توقعاتي من يعني نريني مني شخصي ده حذر بيستو شهر هي ايش في بيتر الدنيا ده الشر بيدا ببي چونكي ما قلت لك يعني في سيستمنا يعني قول تحليلاتي ريبر ابو ده بيجي حطني ده 1025 تقانجق ده 1025 استقراريتك ده منطقي ده ورد شكلا يافنو نقافنو جي اوي وينن علاماتي وين او استقرارك تشاوبن نايزانين يعني نتي اري امجي بين يعني دبي استقرارك حتى وارد شكل ارتق استقرارك جور او بخزن والجور جلابه الجور سيستم داس الضربه اشتي يعني وصا وري كرنا لفقط جرو يعني تاكوشين يعني امواكي تفجر ازدي وكي في داري باكور رجلتي سوري جرك امتمي اماده بنجفي ايرشنا دربكنا وريك جي بيشي جرافات كده خصي قال حميد دركبي واشتا تشاتي نفقد ويني وري الفدرنا شو سريكانية وعفرين وجريس بي مثلا داغر كرن و ملاتش عند مدري دخلت ديموغرافيا جي تشبكي وخاجه وتهليكي خلاص بكي هذا بيجم اما كان جروجا بيجي دي صد الدولة التركية ده تقييد مازني ورن كرن يعني ملاتي ورده بأرطا ملات حتى وكذا ده تحمل بكي في تشتي مثلا ام بيجن ملت نقا ده تركيا ده خريزم ابوري جو قدر بيتر ده تركيا ده چونكي نايش ماركي ملتي عندك جدي ده مثلا حفتي حشتي يعني حشتي نود مليون انسان تدا وبحمو بيكاتيجي دورده يعني هنا ده تركيا جبو ناخذ ده نوفيدا بالبلد شباب في اويدك لا اما الضبيه خو كون جروجبه از بيجم تشاور الفدري تشتي يعني الفدري ملت ساري خلهم بري سيستما بحث راكر الودريجي او بكي حتى
درجة كي إنسان تحمل ذكي أما درجة كي شو ده نما غيري سريخو هالبدن وشغى يعني تركيا مجبورة هرن هنا جهرتن وفجرتن بخارج بكن زوت يعني أردوغان تقول في جري تاني جوان بصار حكم أجي شو ناخذ ثاني أعتقد كي بروجي ظلام هن يعني بروجي ظلام شيء يشتا خبك إمبراطورة رجلات نافين وأوي ويرسج من التخربين بريزنا نوروز أويسال وهنجي بخير هاتن دام باش مرحبا أنا بخير دبن أما هالوسة شو هالوسة دولة ترك فاشيست ناس كرن أما هالوسة قال باكور وقال ترك كاسن روشنبير شابجر هالوسة وانا الهمبر فيريشة شيء دم باش ورا هن ناوان وان إيريش هذا وان زحمتي هذا برنامج وشانتي بردوام كرن يكي من أجي وكا سرنامه بارتي چپاکس وكا جنكي كرد پارلمانتر کی کرد ایریش کردن قوماندن بسالانه او در زیادتر باز روژن داویده ام شرمزار دکن او ام دویجن نای قبول کرن دولت ترک بسالانه ایریش خواه به هوایی و دمجی به ایریشین داگرکری کتیا آخا روژاوا ده ایروجی اب ایریشی کو هاتین دست بکرن بقالك عالية بتي نقاش كرن لتركيا ده عليك كي طيبتي بهجتها كو تقينا لأنقرة تشيبوي حتى انها لفيدري بسر قال كرد سياستها كرد بالصدان لجرين وقرتن فيدري تشيبو نابا بيدا بربسيارية ما ربابرين مين بارتي جي همان دميتي دنا وفي تشتي وكاكو بن ديروكا تركيا ده دمكي كندا وكاكو قنصي كي شر بورا آواكرن وداخ يعني على جفينة كاتاكرن لأنقرة وفي جفينة ده بربسيارية وزارة كار هندر يجدر ببورا وداخ يعني دا وي دمي وشون ده روشال في دريت النقاش كرن آليكي كي روشنبير وطيبتي لسر شركو د قوماندن و سكنا ستاتيا بوزيشن دولة ترك بوكا أريكرن وكا الآليجري الشر وكا كحيف ورا بيديتن وراستي بروفاجي بكن آليكا كي طيبتي وآليجرن اقتدارا يعني ين لفي دمي أقبارتيو مهبا پرگالاوا آلیگریوی به همان دمی لسر بازن تلویزیون چاپامنی به هر آلیا و وان ایریشا کی جداتر دادن نشاندن و که لگوری پیمان ناو دولتی و ایریشا بکه و که مافیوی هره و دیرو که جی حقوق جی راستی جی برواج دکه و لهمبری و مقابل روشنبیر کو کسین کو دموکراتیک یعنی هناك سازی و کاملا و روشی وكروشكي ما في مروفان يعني شري سوج الجهاني دستخه ولهم بري في اجبركو افشر ورا سكناندن ودولة تركيا نل سرداغير كريا خوار سركو شركو تقومه و از بيجم شرمزار دكي وكي بيجن طنك وتني لسر أصلا حقوق بتشتي دستخه لبلي قال لي كرد سياستها كرد امبروجانا ام دبيجن كو شركو لروجاوا دقومه لبيشاوي جي لباشور هاتي قوماندن كو بسفالانه هما بيجي هر حفتي هر دم إيريشين كل روجاوا قوماندن كو إيرو هاتي أصلي جداتر يك امنای قبول کردن و که شرکو داگر کاری دشمن الله و همان دمی به ماف و لگوری راستی برواجی بکه به هجت هاتیه کرنه لهم بری و ورسه کناندن و لگوری و هم وکه داخیانی هم وکه ایرو لهمان خپاتی ما لحمول دبراده های مجار هری سرکه افروش بو و همان دمی لأصل دیپلوماسی دجی تکیلداری کو پارتیان ما و روشا کلوی داره کو قاسی آگاهی هاتی کو روشا لدولتا ترکیه و که خهیجت و افشار دایی دست بکرن اف ایریش دایی دست بکرن ده از بیجیم تماسیان جی تکیلین جدا هاتن دست بکرن و دشمی جی نهی جوتمه هون زانن چالکی یک آمدکاریه که ما برفره بول آمده لستانبوله دو ناوندا
مشا برب آزادی و طیبتی لسر کمپلی و آزادی برز و جهان هات بو پلان ساز کرن و دمک بو لسر وی خپات ما بردوام بو پشتی ایریش هاتی دست بکرن و شونده روژا دشمه همان دمی گلی کرد گلی باکور گلی کو دوستین کردا گل یکو لسر وی سکنا دولتا ترکیه برتکی خو بکاره به نشان بده لکولانان بکاره بن دنگ خو بلند بدن لآمده و صبحی لإسطنبول ساعت یکی و دشمجی لآمده ساعت یکی امی درکبن قادا و درکتن آمده به همان سازی و پارتی از بیشم سازی سیویل به هفره و چالکیه لدار بخه و داخواز انجی سرکه مجاره و چالکیه همان دمی 6 و 7 جود مهدمه که دیروکی و بن پیام او ایریش دان دست بکرن و بر بنه جود مهی ودچه هم لسر قمپلوی نابنتوی جی برکو او ایریشی کو هاتی کرنجی گردای قمپلوی ناب دولتیه کو ایرو تشتی گلوی در دقومه به آگاه در بوینا هزین ناو دولتی به خبر بوداینا هزین ناو دولتی یعنی جی به سیاست وایا کل هم بری روشلات ناوین نهات یمشاندن بروفا جیوه مملکاره بفکره جبروی به هبر گردای لسر قمپلی و لسر ایریشنکو ایرو لسر گلی کرد لروجاوات قوماندن صبح ساعت یکی استانبول دشمی جنه جوت مجلس ساعت یکی آمده امی لقادابن برز نوروز و بحث کامل ناونتوی کرد ج 25 آذار 2021 دا حیا رجا ایروجی ته هفدیتن و ته آگاهی ج ریبر عبدالله اوجال نهاتیا گرتن او ایریشن لسر کردستان تبعی تایبت لسر باشور لسر روجاوا قرکرنا سیاسی کل باکورت مشاندن وناش سیاست تجربه قطن نا تقص نقطن اجبركو او نوا ديروك دجي حاتيه از بیجم راست کردن التجربه و سرپهاتیا گلی کرد و تجربه تعلیم امرالی دای دست بگیرن و جف نای جدا دست خستن جبر کو به قمپلیا ناو دولتی ده تشتا کو هاتی خستن ایرو روشات ناوین تجیاندن افسالانه تشتا کو هاتی خستن پرگالا کل روشلات ناوین ده هاتی آوا کرن و بسالانه پشتی شری جهانه وشون ده بسالانه هاتی آوا کرن و پرگالا کو دیج گلا دیجی اولا لگوری برجواندین هزین ناو دولتی هاتی آوا کرن خرانه به برواجی نبه لهمبری و پرگاله کنو یعنی جی تکوشینک یعنی جی لهمبری و داخوازک و خورد و ریخستنی و گلین دیتر بکاری بخی باندورا خواه در نکوه بشخص برز او جانانده رخصتنا گلی کرد و گلی کرد هاته هدف کردن یعنی تجیرتا کو لإمرالیه 25 سال شون قاده هجکو سهمه تا آگاهی جی إمرالیه متنه و روشه که پر خطره وی روشه پناسه دکن و تثبیت دکن نوا وی روشه ده آوا کرنا إمرالیه بردوام کرنا تجریده به دست دولتا ترک لبلی به هاتیا به هفگرتنا هزین ناو دولتی و ناواویده حقوق جی سازین حقوق مافی مروان جدی ده طیبتین سازین عسکری سیاسی و دولتین لهمبری به پرگال ده جه خواه گرتی و کریارا ده برپرسیار هاتیا بردوام کرن ایرو ایدی شکل روژاوا به سالانه تی بردوام کرن به ستاتو بوینا لویدره نناس کرنا ستاتویا روژاوا و تکیلین که پر هاتی داین ده aynı tiştim demo bu bine. Bir deste devleta Türk erişen devleta Türk eko tecrit ya berdamdaki eko gardiyantiya İmralı'daki bir deste devleta Türk leveli be hafpari uzanebun leguri siyasetten nav devleti leguri berjavandiya ve levedere ev eriş ve ev siyaset mukabil temeşandın. Yani rast لسر تشتی مرو دکاری تشتی کی ببیجی هزین ناو دولتی لگوری خو پلان سازی آماده کاری خو چه دکن دم وان تشتا دگوهرینن کل ایرو روجاوا ده دادر سروشلات ناوینده بویرن کو روجن داوی قوماندن کو ایرو ام دبینن به آخین روشلات ناوین ادیتر دجی
روشن كون شر احتمال شر وبلابوينا و لبيش يعمل هاتيا سكناندن دبي تشتكي ام باش فين بكن نافا في كومبلي ناف دولتي دياكو 25 سالا بردوام ببن سركتنا ولا دركتنا يعني جهزين كومبلوكر تشتاكو لهمبري ووالا دربخه بسكنا تکوشین برخوردان یکیتیا کردا همان دمی هزه عسکری و دیپلماسی و همان دمی لهفگرتنا گل کرده او روزانه عملی داره تشتکی نقاش دکن هم به سیاست و هم به گلی خور هم سازین دیتره تشتکاتی دیار کرن ششی هفته جتمه 2014 و شش هفته جتمه 2023 تشتاکو 2014 والا درخستی بويكو هيس هيفي ومورال جيبو قال لي كرد رحي يكتيا قال لي كرد الشخص باجار قباني وتكوشاري وادا دركاتيبو إيروجي عين الرح جمرح وجاية همان بارچه كردستاني داجي وكا كس همو بارتي وهزين كردا إيرو أفرح بمرة نبا أمي لباشورجي روشا شر ووندا بوينة دبن إيرو روشا واجي أمي بن خطر إيكي مزن دبن لهزين ناف دولتي لغوري داخوا زاخوا أريني يعني نيني ولقدر ما وي لديروكا ما وي لپرگالا پشتی شر سيامين دوي پرگالا كي چاوا روشواتا ناوين دا جيه وخا بگره وي ديار بوينة وي دا گلكي باندورة كي بالكش بگره بله اولی کردیار درای ام خیراتنا واجی دکن هلوستن هیزن سیاسی ین کردی دروجاوا دا باشور دا و گشتی کردستان دا لهمبر وی ایرشا ون چاوا دنرخین بله سلاف جوا و همون میوانه وره هر واها جی امسر ساقیش تبایا مالبات شهید را دخوازن گوی رو براستی دولت ترکیه راستی آخواه نشانی تبایا دنیای دیگر نتنه جبو گلیمه دولت ترکیه وکم دزانن بحاتن آکب مهبه یک ارمان جوانی سرکه آنجی ارکداری وان او بو تکبرنا تفگر آزادیه گو پروژه آخواه میثاق ملی پیک بینن لحف پیک نهاد جبر ولو مدید دولت ترکیه گو ایریشی باجار عفرینه کر باجاری سرکانیه گره سپی لنکاری بو و پروژه آخواه به سریش به برخدان مزن دروش آباده و برخدان گریلات چاین کردستانی ده ایرو راست دولت ترکیه او ایریش دکه پشتی والا درکتنا وقت بویرن لدیرا زوره و لدوردن ایرو راست بجداری بی شرق قرش دبه جبو هلوستا تفکر سیاسی کرد براستی جی ندوه آسته دیا ندوه آستا گرانی آبان ایریشا دیا و پلان دولت ترکیه گولسر تبایا گلی کرده میبان وجه آنیا زمان پیمان لوزانیا 100 سالی آخوا تمام کرد دولت ترکیه دیار دکر اردوغان گو اوه تکبن 100 سالی دویمین یا کمارا ترکیه ده 100 سالی دویمین وکا کمارا اتاتürk بداوید به کمارا اردوغان اخوان المسلمین دست پیدا کرد به نام اسلام ده گو میثاق ملی پیک بینه تبایا کردستان داگر بکه لی وکا مخابن امد بیجن گلک تفکر سیاسی کرد هینا نکدن اوه فرقه ده جبر ولو او هینا جی گلک تخمین دکن گو اب ایریش لدیجی تفکر که کردیه لیا راستی دما ام دبینن اب ایریشا خوبانه نه لدیجی تفکر کردیه لدیجی هبون و نبونا گله کرده 100 سالی ام تیده جه قلصا تیده تنیه وسته گله ما هفدو بگرن لدورا تفکر آخوا کام ببن لدورا هیزا سوریا دموکراتیک لدورا گریلا گو ایرو همون را گهاندنا شر یا دولت ترکیه یا چتین گریدای و دخوازن و تفکر رش بکن ام گلک مینا کابینن وکه او چالاکی فدایی گل انقره چه بو نه چالاکی یکمینه 40 سال تفکر آزادی 1984 ده برخدان لدیجی فاشیزم ترکیه دیگه پارتیا کرکر کردستان هندره باکور کردستان ده یا دو ترکیه ده یا ده آلیه سینور اروپا گلک ده برانده چالکوان وان در باز دبن لیچما ایریشی روش آبا کرد چما ایریشی باشور دیگه چما نار البغدای ناخه چما نار الموسکوی ناخه چما نار اروپا تری ناخه تفکر آزادی همو تبایا دنیای بلابویه لجبر ولوم دجن آرمانجا ترکیه گوتسال تتصالی آنوده ته مافه کردات تنبه او ایریشی بنگاه روش آبای کردستانه کرد
گوگل ما تکر برچی بونه ده تکر حوجداریه ده وان لهم بر بریا خسر درخینه و بیجه هفلی کردیار آرمانجا دولت ترک يعني مجالك برفره بميفان خارا نقاش كرن ام وگر سر مجار خواه هلوست هیزن کردی تایبت هیزن سیاسی يعني اون ترکر دبینن اگر اون ترکر نبینن یه پیوست چی بکرن نها بله براستی تبی هن هلوستن شرموک درکتن وکش هن پارتیین سیاسی دروج آبای کردستان ده ام لدیشی وان ایریشان دیساجی او داخلیانیا ندوه هزه دبو ند اصلا وان ایریشن دولتا ترکیه دبو جبر اولو ام دبیجن پیوست تبایات تفگرن سیاسی ین به هلوست مانیش هلوست اخوان نشان بدن به تایبت وکه پارتیین کردستانی یه شرکه چه پارتی دموکراتی کردستان به چه یکتین اجتماعی کردستان به تبایا پارتیان کردستانی دوی هلوست کتون لهمبر وان ایریشان درخینه جبر دیسا جه ام دبیجن آرماج تبایا داخوازا گل کرد لحرچا پرچین کردستان پلانک ناب دولتی و پلانک دولت هرمی تدنه ترکیه، ایران، سوریه، عراق تب دجی بجداری به کمپلیا دوی روشه دگو ام جیان دکن جبر اول ام دبیجن وکه کنگریک نتوایی بلست پیوسته لدار کبه اگر لدار نکبه جی و زحمتی المزن چهبن لی پیوسته گلمه لدور هزین سوریا دموکراتی قصده او گریلا کن ببن از پرسا خواهی داویج و بکم اولی کردیار يعني اف چند روزه وسا ایرشن پر دجوار شخه هر روزه ایرش هست اما دوی سه روزه داویده ایرشن پر دجوار بون ونجد ناف گل دانه وند شوپینن هلوسا گل چاوت دیدیتر براستی دالی هلوستا گل ده گل ما براستی خب جای خود گرتیه یعنی گل ما ایمانه چل باجار سرانسه روش آبای کردستان به براستی بنرینه که هری توند وکه پردکن پرمزل لهمبر دولتا ترکیه نشان دادن و وجدور خوشی نلویانه یعنی دنگ توپاجی ته تا زاروکن کردا وکت بیجن افچه هوبتیه یعنی زاروکن مجی کدن و روشا شرد گدنا و شرد جیان دکن جبر ولو اب هوبتیه هانه یک جه ارمان جوه گو ملت اما کوچبر ببه لی براستی جی گل اما تف دجی لسر کار خونه خباتا خود کن سوک باجران تف ده بکرینه و ملت اما جه خونه لبیایه گل اما المال خونه و حتی داویجی و البر خوابده یعنی دیسا جی دیار دبه گو گل هبیا و دیسا هیزا سوریا دموکراتیکه و هبیای پر مزینی جی گو اویریشانا و تک بچه بله اندام ناوند روجاوا لکلون استراتژیک حواله کردیار درای ام سپاسیا ودکر بله سپاس حواله زینب ام وگر نجوا يعني حواله کردیار جردوی بحثی کر يعني هناك هلوست وسواكو شرموك پیناسه کرن بدنگی دم نها دم بدنگی و بدنگی دمکی و هذا شخاب باشور جدی مسرور برزان açık درکت گو ستاتوی مد خطری دایه yani دراوشکی و هذا ایرشکی تبایل سر کردستان ته چیکرن بدنگی یا ده هلوسم هناك شرموك نها تری دکنه از بیجم يعني اف داخياني دوانا يعني دركتن از نبيجم انكار نكم هنجنا دركتن هنجنا قدر نكتن نكافيه gerek daha yani tepki daha peş kata نها ام بيجن بالتيبت بارتي سياسي هناك اللي بدري يقود من سيوانا الريفابريو خسر دا بايد دا خبري خستن كرن دان لهن قسمي انا كسي حتى نقط تك تبكيش نشان ندايا بالعكس ما داخياني وانا ديتن يعني وكي دولة تركيا ده بيجي مفد بينن بانه باراستنا خابك يعني دولة تركيا عينت دولة تركيا تشد بيجي اوجد ويد بيجن اف بارتي ديمقراطي سوري كي نظام يعني محمد اسماعيل ده بيجي يعني عجبه افا خيانته لنا خيانته افا نجوني مثلا مسألة بايدة نه مسألة حزبيتية اف مسألة في ولاتية في ملاتي قباكو نكو 5 مليون انسان باكو رجلات سوريا جهاندك افنا حمي بايدالين نه بايدالين افا هرو هاتي بنية تحتيتا طالاندك انا في مازوطان بس جبارتي داري نجبو في قالي حميتي بلا فكرنا مثلا كهربائي افا جوا كويد بيجي دولة تركيا افنا اصلا داز بيجي مديفكي دولة تركيا تمثيلي وانا الفداري خزن تمثيل تركيا الفداري بكن العفرين داغر كرن تبكي وان بيش نكتن جريسبي داغر كرن تبكي وان بيش نكتن بيش نكتن زيادتر يعني العفرين
نافند خواهکن نافند خواهکن روادك نشته چیاجی ریو دکش ارتش داگر کرده سیاستی که نه اخلاقیات بیش يعني راستي شرمه هرو كردك رول جنوب افريقيا به وورقه الكرن جرك دلي ما جابش مثلا حشتو وقت الحلب شخصتي صدمنا ام لفداري ام زروق من جوي شغي ما وقفت شو وحشيته انا مثلا فلسطين واسرائيل يجي ديمان ديتن كي يعني اسكنجي در تعذيب دكي ام دي صد لي مرديش انسانا مروفا مرا شرطكي شركي اخلاقي مردكي مركي دخياني كي بدي دخياني كي اخلاقي مرا بدي تنجم تبكية او عاجزة فدرية ام بيجن ام هرو في ملاطة تو اكيد وطندش كيف دري تو مواطني كي سوريا يعني تشوى دولة تركيا دولة تركيا ديرو كده تشب سريفي جواكر رجلات نافين كرينا كريانه دولة تركيا نكا عفرين داغر كريانه كان يدي بلا مجلس خلور افا بكن ها ده بيجي والله هنا عفرين يعني كيف عفرين كيف سريكانية نظام سريك جريس سبيه بس امي دبينا روجي بالضحك خورتو كاتشي جني كرد العفرين دقرتن دكن وقتل دكن او دماشين كس دنجي خوشي در ناخن دخازن و دريج وكو داري بكن يعني فانا هفنا مثلا تشاو ديرو كده مثلا ام بيجن هشتن شورش جا قصر الدان ديرو كرده درابين دي صار برانين كيد من سبب شخصيات الوقت بي من سبب وهورن الوشدان او نجي دخازن فيرو ليل في داري بليزن دخازن لديجي ريفابريا خسر رشتك اما ملت تبكي ملت دركت ملت حمين ربي سربيا ومثلا دروجة عوريدة في قامش تبدا حضرة دوكاتن قادان قلتن ام لديجي في داغر كارينا ام داغر كاريا دولتا تركيا قابينا كان قلتن ام في ارشنا لسر ابي خو قابينا كان عجبت دا حضرة اراده في دا حضرنا تتشود بيجي دولتا تركيا انه ما في خاي وري او بخوب بارزه مثلا ام بيجن يا باكي قصده يا باجي چون ایلمن عملیات دندری ترکیه دا کرنن نکرنن و باش ویزانه دنیا عالمگی باش ویزانه مثلا لگریلا چون الانقره شر کرنن ما چیزم افداریه به نویدا تين قتل عامة شيء كان تين بنية تحتية خراب كان تين تبلفية شيء كان استقرار دخزن استقراريتها هيك وخراب كان عجبه يعني نقام كنا بيش انت عارفين ده استقراريتها هي هو فد داغر كريات تركي ده افنا يعني ادبيجم فيت اشغل يعني فيت دخياني فانا تري ناكن يعني راستي جركين ده تبكي ما يعني ده تبكي لحرب مدرب بيش بكافي نقول في دار التند سرانسري اوروبا جي ازبارم بلانسازي هي لاوروبا ايرابن لامبري في داغر كريه بسكنه ملت لفداري مثلا ديري كده حطني الشباب ملت حمي تبكي خدنا نشاندان يعني قلت ام في ياكي قبيل ناكن لا اما ام بيجن شقا ام ياكبن شما دج من مرانا كي جدياتي قويا كتيا مهبا يروح عليك ما يناف بنا يعني نتين يا كتيا حرنك خب دارك فقري دانا يردا وانتنن يعني افا قصال لفدارين كونيك بيشنتي في جواكي تشكرن او دخ اوجي ورن عين اوجي دخزن وكي فداري وك سيستم جوهيه دخزن لسان ملد صلاداريه خاب ماشينه تزنيتي وني ديمقراطيه تني تزنيتي وني زمان تني حتى نك بلا بيجي ام جرك في زماني بيجي زماني كردي مع زماني عربيه من بخينا ما نام ديرو كده بحسرتي في زماننا مره المكتبه خبو خينا قد هيك يعني خنال فينن يعني الدنجة خناكن الشرمزار كلن دملي كده دركت يعني جملات در بصبي وهناك بارتي در خستنا حتى دولته مثلا يكي فداي شو بوزارات تركيا ذكر دنيا عالم الشرمزار كر مناقه دارون غاز الكيماوي لسري وان دخل وان شما نبيجن وان في غاز الكيماوي لسري في جواكي دخل في قلي دخل افزارو كي كنن افجي زارو كي ديك بابا خانن مثلا تلفداري حموها تنكرن ديكوني ما تبكي كسي ناديتن تبكي دي شخصي انك دركتن اما المانيا دبيجي ما في تركيا خب بارزه عجب هذا عدالة الدنيا ديمقراطية الدنيا يعني إذا وكيف وانا زنيتي وانا دسلات داري ده هنا ناخذن السيستم أصلا ده بالسركبة يعني جبر في يعني تأوي وانا ده جرك ده في دارم يعني حر جرك روج تبكي في بارتي حمي جرك يعني هالوسط خورت بن نترس بن يعني مرة تردد بي يعني جرك مرة خدي موقف بيجي أم فيها كي قبول ناكن يعني أم نقول شقا أحزب لفداري هي
بلكي من نزكي سر سيرايا بأحضرنا جيك من موقف قايك ما راست الدولة التركية وصا إيرش بكرانا أو باشور بوقتنا مثلا باشور بوقتنا في يك الدولة التركية دي كتل سري كده كياني باشور تبكي خزيدة درنا كتنا ما أوجينا كردن يعني أصلا ده يعني بدن الشخصي روجافا ده خزن كردا روجافا إيرو ببي تاشتج ورا وناس بدا نظام ببن فرابين يعني بيل ببيل دخازي يعني كردا رابكه يعني مالا برزاني يعني تركيا ناكا جمالا برزاني حزكه روجافا حزناكه چه فرق ام نگی کردن چما طيب وين زيكاتيش باشورا چدكي ودفرات چدكي يعني نيمك يعني اونا شريكه هفتنن گرمج يعني فداري ريفابريا خسرجي غور طلبيات تركيا غور دستر تركيا باطا افكر بلكي اونا بس اما چنكي سري خلهم بري راكريا ام دبيجن تدجمني في ولاتيه تدجمني كردايا چنكي مع خال حمود دفردا خبري خستن كري جبر فيدا اقا ايرش شدكي از دبيجن في تبكين يعني في دخياني هاتنا كرن هي اسي كم دبينم جرك ده هين دخياني پر دركبه يعني بتايبت جبو حمو بارتيا جرك ده هنا بارتي دانا حرمتي من انا استشكي نبيجم ايجو ندانجي جرك لخافه جري خافه برسي يعني عجبي مثلا ام بيجن يعني في مالباتي الشهيده سبب الدخياني في تشول الريفي انساني بنره تبي سببه جوهشتر في زاروكيفان ورن شهيد كرن لدخيلاله چهل و حی ساعت ده مثلا 15 شهيده تنداندن يعني افا ما نجي خوينا مايا ما نرى اوي ما يعني كذبت من يعني ابنا و یکی بسره ما دکن يعني از بیشم يعني داد تبکی گرک پیش کبه طبعا از بیشم سوریه ونا تتابع خود در نخن يعني ذات مرم في مجارين مثلا بارتي سياسي هيزن كردين نرخان حكومة السوري هر روز بشار اسد دارد كفد بجا گرك داگر كري خلاص به اما هر روزی دولت ترکیه ریش دکه و اساسی دنگ در نکه وای تا چه معنی؟ سوريا حتى نكو مثلا 11 سالن نيفا يعني 2011 ده حتى نكو ده جي رژیم سوريا بقدر مسقال زرچی به ذهنیت خی بحثی گورتی و نه گورتیه برام چقا آلانج دستا چونه يعني دبي يعني اشتباه دكخورة كده كي اشتباه هين شرعيات من هي اما دولة سوريا هل بتنخذ فيها كي وريكلن چونكي يعني دولة سوريا كي سرچ شر نظر بكي دولت سوريا جو دبيجي از حرو از لديجي تاجر كريم از تركاج از افديتنا تشيناكم بلا قوات تركيا حتى فنكشي جا خاص سوريا انسحاب نبي اتافديتنا ارض غرانا بينا اما بن بوزيتا بر بوزيتا دتي ليد خيط شما دنگ خدرنا خي چونكي دولت او يعني اراده خدتنيه چونكي اتفاق روسيا دي اتفاق ايران دي اتفاق تحالف ده بري اتفاق روسيا وايران نه بيستي جوتما يعني چند روزه دن پیش ما 200 سال وگر اتفاق ادانا يعني الرژیم حکومت شامه اگر راستی جديه چما دست به که اتفاق ابطال نک جبو مصلحتي خو جبو مشروعاتي خو خو ببرزي يعني في او ابطال نك اما بكرد وبيبر خدانا قصده نه تركيا الاموي با شامه با يعني بنر شقد دجمني من يعني نكو اصلا تديرو كده تبنا بمزينه نبر سوريا وتركيا دجمنتي نه لفقط تسر برزغريكو كرد دبن يك ما في اتفاقيه ادني قوام نكو ديفيجن سالفاغرا خبر من سر كريت شكرن سر كرد شكرن اش فايد برسمت هذا زينب يعني ايرو ادنا تاكشنا كردا با وتشتكي نفخ سوريا ما با نا قناعته هذا؟ ندما يعني ايجو في حتى نقد جيجو ما يجي بخرستنا فدري جو اكري دي سكردا كري ببيشنتي قصدي تكرن ببيشنتي يا بيجاتي كرن وفي اخني هتن داغر كرن جيب اتفاقي وانا هتن داغر كرن دولة الشام يعني كده يرد برجمان دي خد بينا كود الفدر راس يرشوا رغم كود زانا افدر سوريا ده باريس بلا عفرين ندبا عجب الشام نقابما ما نسر عفرين اتفاق كرن داغر كرن جوجبو بس بايتاخت شنكه جبوان زحغرانه بايتاخ شام تشبي اما بوليتيك كرن سياسات كرن جوج بس بو هبونا اسد هبه بالشكل عفرين كرن قربانا سياسات اخا وانا وصا كرن دولته بيك وبيشنتي فيجي كري دولته سوريا يعني ايه من جمن يعني بشار اسد وكي اجره الكرسي اللي صارت تقضي الاراده قتنا
اما همه روسيا دمشينه ما مثلا ام بيجن بروجي ايران هم هاقا تشت بديله برا داي رجيم داي روسيا يعني جبر في ادبيجم يعني روسيا سوريا شركه في تشتيجي يعني هو دو بير مزارك بدنا فضاتي شكلن عجبه جسارة دكن كي كريا ند ما وانا دا با كيف يا بله اموار سر مجاري چالاكين قصده وهري يعني قدامك وصدر 24 ساعة بدهان كشف العزمانة جور منطقة لشكري نافي شرط ومرجع داد يرشن آقاس جران چالاكي بيك آنين يعني اگر تنها مش منطقة لشكري دا بنرخينا يعني جرينجا في چالاكي تايبت در روشکی وهذا گرینگی وی چالاکی چنا باندور خد نوا جواکه دا چاونا الدروا باندور کی چاو چه دکه راستي انا قصدي اصلا بيجم يعني دغمك ديروكي لهمي روی جهان دایه يعني وهر سيفيه خد قصدي ده دمينه چونكه ايگو ده د سوري ده گشتي ده مثلا ام بيجم معارضه كمعارضه ما معارضه نما معارضه جدر كتن طرفه وفاكشن چون كي نقمايه قصدي مايه يا باكي مايه يا باجي انا قوتي انا افي ما انا قد صح في داري سوري ده جبر في باندور كي مازن كري وقلك يعني مروف جي انساناتي خلاص كرن طبي مثلا امبيجن مثلا بري في امبيجن ما صار حق الشرف در اخفي مثلا شرط دير زوري تشاوبو نديسون تليه في دولتنا تدبي تليه سوري دو تدبي تليه تركاج تدبي اي چاتاج تدبي قالك دولة تدبي بنا وقتي ببنكت وانا ديتن يعني قصدي يعني باندوري كي مازن تقرا دسر رجلتا نافي وخاصة بكن مفهومك اصلا في ده بكن مفهومي ده خاصة بكن مفهومي كرد وعرب اما ده جام قصدي ده مفهومي كرد وعرب تنه لجام ريفا بري خسر تنه چنك ام دبين سيستمك ان توا ديمقراطيك امني وصدك جبر في قصدي للسر عرضي اذا خورته تكتيكيا عسكريا خاطر خاغوري شر خا بلان سازي كريا نقد دولة تركيا نب طياره به عجب كانه قافه كي بافيجي نكانه بافيجي اف تكنيك ده دستي قصدي تتنه ديما قصدي صدقي جو دولة تركيا في سلاح عالمي خورتنا چنكي بقلشكي وبسفنجي وبالنظام يعني سلاحي بتشوكني خاطب خرزي يعني افانك ام شر تكنيك الدنيا ده دكنا اما ديما اراده انسانه چنكي ايه هاتنا قلت قصدي بينا باراده خاطنا بقناعه خاطنا مثلا ام بيجن حق ايرش نقوك ارشي دولة تركيا نقبل دولتك ببسر ارديه تركيا جيش تركيا عجب جيش تركيا خبر خبده اوف ام دبين حماس ايرشي اسرائيل كر اسرائيل جيشتن رافينا اما قصدي جي خبر نده برخداني كر امي بدهاج الشهيده بدن امي بكن ام دبيجن امي خدي لفي شهيدنا خدر كمان ما بحذر الشهيدنا برخداني رحي برخداني اي اللي بجمع اما اللي جم عالمي في رحي برخداني نينه حمو دنيا عالم سر تكنيكيه بلا دولة تركيا دبي غير ريجيم سوري دبي غير كل كي دبي جي بلا وري فرم بلا بيت طايره بيت تكنيك وري بلا سين بسين وري شما نتي سين بسين چونكش خان نباور بسين بسين زانين يعني كرد ديرو كده جي تجارة ديرو كده كرد بشرب بالنكتنا دمني سياسي ده بالباكي وده اما بيجري يعني دبيجي كردهم ملي عسكري ده ملي سياسي ده سرمنگا يعني خاگرتنن ايرو مثلا دردوري خو يعني كتلاكي مزن افا كريه وده نوع في قوات دجي نقد قوات كرد تاني او نظام ايكي حموب بكاتي هنن برای خستن کرن اولکاریه هم هندرین هم اولکاریه در فادا يعني خبر خستن كريه هنا جبر فيدا مثلا تركو هنا كر قوت او نقول خستن قلتن ابرام ملت حرماليه كدو خدنا فايدان زاروك عجب بيلم برابنا ممكن يعني اصلا ده براستي موقفها ملت يعني لبش قصدي موقفها ملت دركت يعني برخداني تنبا في ملت بما برخداني هي چونکه در دور هزه خواب پارزن یعنی سروجی برای مرا گوتی که وقتی خبر خستن بکن عالم وری سروا بوانکانه گر امنا برای خستن کریبن راسته ام گور شر پنگاوا شر گل شورشگریه ازور سروی مجاری يعني وبحسب برخدانا قال كر سال بوري جدا يرشد دولة ترك مجدار ده شيء وهنا كاس نرخان نوسات قلت هالوسط نافناتوي هيش تركيا بسكنه لأساس هالوسط قال هيش
هز الناف نتوي هلوسه خابو گره ایروجی برخودانک اون دبینن شوپینن گل چالاک اب هزار انسان لکولانان دهرکن برخودانک پرمزن هلوسه که پر جی رزداری هیا لی جبگو تام بگیجا آستا کی کورتر شر گل شورشگری یعنی افشار تنش قصدران نمینه جه پگیران نمینه ده پیوست گرکه چه بکره يعني بيوست وقتني ام دبين يعني قافي يعني بين قافا شر قلي شورش قري يعني اذبيجم هم يعني تشقو بلكي وك امر خصتن وكي ريفابريا مثلا باكور رجلاتي سوري اير لشكري بلكي مسادسات بكنات بس هم هنكي سيستم جي خوغرت يعني مثلا ام بيجن دي ايرشو عولي ده ملات بدا حضارات دركات قادنا افو تشيه افجي بينغافا كاس بليف ذاك بينغافا شرقله شورجري ملات حاضر يعني لبش كيا لبش قصديه لبش في ريفابريه برغمي حضري لجي بنيه تحتيه خاصه بين اي ريفابريوت ملات خدي الريفابريو خسر جي دركت يعني افنا بينغافا ادنجي ام جرك حمو مليدا خبره خاصه بكن يعني دنافا جوا كده اي ايرش كوري سبد اسبورم يعني ده شرك عفرينه دجي دركت اي سريكوني جي جريس بيدجي ملات قالك سلاح خراب كرن هات القضاء ده كتن مثلا اي بلبلك مثلا شرق غويراندا مثلا وقتني تشتفلت در كتنج حبسه مثلا ملات حميد سلاحي خراكن و طاق بطاق وطن باراستن افنا جرك ام طاقي خاب بارزن جرك كومينا دا بقرا حطني مجالسه جرك ام حمي جرك يعني دبيجن ام خاب رخصتن بكن جرك جروبين مي فشرتي دنا جوا كده هبن اي سلاح دي كوكان من بارزن جحموت تشتي نجو اما ايرشي جوش درفه الثاني ورا هنك ايرش دندر جيانا مثلا وكي مثلا هنا كان دخزن طاقينا شيء بكن هنا كان دخزن اجنتي بكن هنا كان دخزن تشليحه دزي در جرك حمود طاق خبره خصنا بكن بخبخه طاقي خاب بارزن حاجتنا كي قوات مثلا وكي قصدي ورد طاقي ما ببارزن نخش يعني اما لا بري خصنا كان وقالك هذي فاشرتي نوفا جوفا كده جي خبره خصنا كرنا آمدنا اي تشتبي او نديرك من بشرط دكافن براتيكي درد كافن خدي درد كافن بفي اوي از بيجم يعني ملت برخصتي وقت ملت يعني باوري خو وهي في خو دفي زياده دبينا ونائما كورتانيجي درفا دجيبين مثلا ام بيجن دشاره درزوري تبي ملت فدري بخاب خرابين قلت جرك في مفهومات تنبي يعني حمري مثلا عشيرا درن جرك رابين افشي افجي بينغافكا وقتني تم ملت خب خو عشيره ارغت لم خبر خصتن كرن دركتن طخ يعني غدن دخ يعني قالكي مثلا كو ام بيجن انا دي سجي مثلا في ارشنجي قالكي خدي عشير در بيكوتي شرم صارت كان سرانسري باكور جداتي سوغي يا واتشي افجي ادبيجن بينغافا شر قال شورج قالي فقريتي بله از پرسا خواهی داویج و بکم دمی ما بر و داوید چه ون وکو پید خادس پیرن دیرو که 20 سال نه که سال خواهی 21 چند روز بر سال بگر و بو پلان سازی و خبات و بو رخصتن کرنا گل پرورده کرنا گل جبو روش گشتی هی هم ایریشن لشگری ایریشن شرط تایبت پلان نوی دمی پیش و چاوبه يعني بلاني ما ذات يعني ام بيجن كونغرا ماجي تشبي ورتق يعني نزيكي صالك درباس بيدي ساجي امبر كونغرا كي خواجي دارن ذات نقاش قالكي بيج د كيفن دبي مديدا او پرورده حتى نكا د اكاديميات مي اي بيديدا نساكنين ملت يعني هنا كان قرتينا هنا كان بيستروجين مثلا حسبي يعني شرط ومرجع يعني راستي بلكن بحذرها پرورده كرن هاتن كرن ابنا پرورده دكن توعيه چه دكن دنوا خدا برای خستن دكن يعني كاري ما براني يقول نقل سر استا باكروج لا تسوري كارو خبطه مدمشني حمي خبط کارید می یارلن خبر خستن کردن خود استه کانتون دا استه بازار دا استه حتی نی یعنی سیستم وکی زنجیرلی خبر خستن کردن یعنی بداری قالکی توعیه دناف ملت دا سمینره ددن ملت مثلا لسر قمپلو به چه مناسبه ما به وکی اندامه ما تفد کبن یعنی لفو تفجر حرکت خبر خستن دکن جی و د گروپ گودن در دا شانه
ناف جواکی دا شانه جی تاخ به تاخ شانه آوا کرن حتی بسرانسری یعنی باکو رجلاتی سوریه ایگو جیه پیده تیده هنن طبیعی جنه دا جی به پارتیا می پیچارو جه او تشکی جدا اما لفدرنا هر تری دا جی ما یعنی برای خستان کرنه بداره ارتاق ملت بخواب خواب پرورده خوی یعنی بساعتا رو مثلا هفته مثلا 2 ساعتا 3 ساعتا پارازدمه گروپ وقت ناف جواکی دا برای خستان کرنن پیشنگ پیده دا کارو خباته خود ماشینن و هم جبونا یعنی ام دبی مگوت یعنی بینگاوا شرگل شورشگری ذات ایگو پیشنگتی جی بکی مگوتی وقت پارتیا می پیده اف پیشنگتی بکی دا ناف جواکی دا وشانانا همی برای خستان کرنو و رولی که خود ناف جواکی دا دلیز بله اندام مجلس گشتی یا پیده حوالا زینب مراد بسپاس واجد کن ساغ به سپاس بله تماشاوان هجا به وی آوی هم گشتن داوی برنامه خواهی تایبت ببینید خیر خواشیده